Hän on Женя. Его зовут Женя. Hän on 23-vuotias. Ему 23 года. Hän on Venäjältä. Он из России. Женя on venäläinen, mutta nyt hän asuu Ukrainassa. Женя русский, но сейчас он живет в Украине. Hän on naimisissa. Он женат. Женя on töissä maanantaista perjantaihin. Женя работает с понедельника по пятницу. Maanantai – понедельник, perjantai – пятница. Olla töissä – быть на работе. Lauantai ja sunnuntai ovat vapaapäiviä. Суббота и воскресенье – выходные. Hän opiskelee suomea. Он учит финский. Hän puhuu monia kieliä. Он говорит на нескольких языках.